Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Garis bawah siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekarang surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhiratin hum yuqinun.
Un. Sendiri. Ula. Ika. Ala. Dam. Mir. Wai. Rob. Bihim. Wa. Hu. La. Ika. Hu. Mul. Muf. Muf. Hu. Lihun. Nal. Ladzina kafaru sawa un alaihim an lartahum am lam tunzirhum la yu'minun khota bil mallahu ala qulubihim wa ala yam sam ihim wa ala absarihim wa wa lahum azabu bun azim. Sadaqallahul azim. Ya, namanya siapa? Namanya ini siapa? Qurratu A'yun. Qurratu A'yun. Nama ayah siapa? Setiawan. Nama mama siapa? Yasmindan. Kak Ratu berapa tahun umurnya? 5 tahun. 5 tahun. Kak Ratu kelas berapa? Kelas 3. Ibu Kak Ratu siapa? Yasmindan. Ibu kelas. Ibu Siti dengan siapa? Ibu Siti Alibatia. Nah, Kak Ratu kampungnya di mana? Lukecut. 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 Glecut. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.